got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. And I pay a chamu akwaba dia bejumadi. Today didn't say Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay me out. So what promote to say Bibi aboko dia. Memo watching emu akwaba DL 106.9. Wahanis ya echiri ponkuruni. Ya today didn't say Anidaso Wɔhɔ Obia. O first your bossomino that was what you know watching. One fimpim ye no any adunum. Well, today being the 28th day of the month of April 2025. Memoache esamwa kwa baby. And I pay for WhatsApp message in Fabra. Number what the first one is 059340 6565 059340 Lumba in supernatural mineral water. One other room. Another pay. Jumadia atuni send it as so home bia ya de brewo. Now we're streaming live on Facebook. And to create a Facebook page in the SWA, a DLFM 106.9 on Facebook, DLFM 106.9 on Facebook, on YouTube, also bet to me a hobby. And I think some man pay, yeah, can you know? You didn't go good DLFM online.com, DLFM online.com. And tell me what kwaba. And I pay my yenshi your home crying kakra. My yenshi your home crying kakra. And I pay some man no walk no. And more bemumbu. Wo bibi biara wo ye mom eto da na wo bobra na se to da wo ye niema bia ana bembuo ba pa tumi ka se ade a me ye die ma be mabu me nton koso anye biem aya me wo be mumbu koso akoso ye de wo ye no menim se mbre pamu no bibia betoto na kwam ama bibia aye kama enti de be ya bemubuo de be ya minyaya anka de we de me nto asokura no anapai me hye wo nkura se twa so Sadia ne mane kura ma wadwim se ade a meyɛ ne mabɛma bu minum so waye obi papa ene wo nsa asifom emo abamu mbu. It doesn't mean so want to me obi foforo papa biem. The fact is say nipa wo ye ne papa no we disappoint wo one more wo nsa asifom no enkyere se wontumi nye obi papa biem na pay ye mempai bo se nyankopon won ka ho na won hye wodin de bɛyɛ bamubuo de bɛyɛ minyayanka mentumi mbuo obia minyayanka menye obi papa minyayanka anwema meyi anka ne kora menye biem no anapai twedi ampo basayi adom no wonka wakoma na fi woma wa bamu embuta biara da. Good morning, dear from Hitman. Memo ache emu akwaba. Welcome. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. Sorry now, patterns and the Grammy. DLFM 106.9. Oh, 6.9, 23 minutes after 6 a.m. here. Now, still to come on the show, major stories making headlines this morning. I don't pay go work right and the swear the baby. Yeah, I'm one queen, I was what the Yanko Panse. Minim the Yanko Payama wa Fimo, but media baby and the Yanko Payama. I would also see a bit of funny too. After one so would was said about. Now, our friend is 059340 6565 059340 6565 059340 6565 and then the number will Fredo 0534 050 199 I tell you, I'm going to say I'm for calls in the crowd. I pass it down with the man. Hello, good morning. Too bad. Ziggy, I'm from. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Yes, I'm Richmond. Because I'm a dodo. Richard, I'll pay you and then Yanko Panse. I'm a pay a Daradas, so I share some of the Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Me dey fear for the Kasasa. If you're not paying, then Yanko Panse. Yanko Panse na one did Hitman. Last week I heard my one master. I found the area this week I'm here when I have a person. I'm a so near. You see, I'm here. Okay. Only in the year. Amen. 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 Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me about your first saying. But your coffee man name Kasasa Shama Diamond. Kofi ara pay and then Yanko Panse. And a poem me there, me ase. Oh, ne share so pan in the bamboo. They are sharing me name a busi and for so. Ne de kan wo Hitman. Any DLFM workers for you na. Any Ejumera. Any Dear College Association members ni executive for you na. Amen. Amen. Kofi, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Oh, yes, I'm Mama Bako Pass. I will you match last. Mama na pay and then Yanko Panse. I no pay Hitman. Me see me the Yanko Pass. Emma won kwapa. Unu wabusu nyina. Amen. It's not so the Yanko Pass. My papa daddy no born ne yure. And the busu nyina.
me de nyako pase e ma dia legmefo no mo so mo nkwa sana me sanda nyako pase ma me so me busu nyina wo Yesu amen. Hello, good morning. Good morning, Roman. Your family Hitman the first say. Your family is because every time when you Lizzie, I meet you on a pay. Yeah, they go and to send us to the party. My name is Mammy Kuma. It's mine. You. Bye-bye. Bye. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me about your first saying. I'm from Ben. Ben the Casa Free him fan. Casa Free 25. You. Ben and I pay and then Yanko Passe. No pay Samakuala Gabilan Telemakasi, Banya Samatua, Yesu Christo. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Dixon Bada, Kuji Group, and Casafi, the Christian. Dixon and I pay and then Yanko Passe. At a person, when you mean I have to bamboo, so Pama, the pediatric, the Kamadabugin, Miguel, a free sign. Because that was you, that was a media from Kofa by Funina, and Ghana Funina. Amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. Me about you one year. Your friend is Sakodi. Sakodi had to pay and then Yanko Passe. DJ, now what to say? Me about you, Yamia don't me who your pan also. Oh, yeah, then Yamia say, and Edwada, and then me Crada. Then Yanko Poirem, so no amade patching me. Naboni Bian to me name a bushia. Any wabushia. Any DL bushia, any DL college a bushia na Yaminka Obia na onumunka Obia on Obia born in channel, nontina munchire Obia na unshire Obia where used to dimu. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me about your first saying. I'm a PM Casafrita Macom 25. A piano pay and then Yanko Passe. Then Yamias. So I did action out for us. No crap. I'm here on the high. And then Yamias, Mamma Justice Pastor. Then Yamias, and Mamma Yaron, and Mosia Funy now, Quasadici, and Chatin Cabonibia, a divine selection. What can you come? Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me about your first saying. You, Mammy, you want to pay. I'm a paying Yamias, I want to powder say. Amen. Amen. Yeah, so yeah, that's what to me. 0593406565. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first saying. Tommy Casa Free him fan. Yo, and then the man that might be free. They make understand the man is crying, and I want to. Then Yamian. And they are Uncle Pong got himself. Amen. 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 Yo, Mate. Uncle Pong and Cat wants to tell me. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me bacho when you. But your friend piano, Mukasa fit my new town. Piano no pay and then Uncle Pong say. Oh, I thank God for my life that this week goodness and mercy will follow us. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. 0593406565 0534-050-199. Yeah, then Uncle Pansi no pay. Good morning. Hello. There be young fat for. Good morning. Good morning, it's fine. Me about your first saying. I'm Richard Menu from Rachel. Rachel no pay and then Uncle Pansi. Oh, I no pay there. They are so on the NSC. They are sending in the business. And come over Hitman. And I am asking, then on the after my account here. Amen. Yeah, they are there. Amen. 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 Reg, me that's a pass. I will swear to me, friend. Good morning. Good morning, Daddy. Me about your first say. But your son and comfort. Me free pick stamp. I don't pay your name, Uncle Pansy, mammy. I'm not paying that distracting. So what time at the past and cheer? Many me put you up for. The famous one shot. Oh, we are more normal departing a view. Yet than I not don't see. Amen. Amen. Yeah, that's a set one so what to me, a friend. Good morning. Yeah, DJ Hitman. Me about your first saying. Richard Sapperman. Richard, I'll pay your name, Uncle Pansy. I'll pay the Radiasa. I didn't give more. I'm departing any of this year. I'll pay the Radiasi. DJ Hitman. Radiso. Amen. 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 Amen.
Right. Mate, me da se pass one so. But to me a friend 0593406565 and I pay your den yankopon say. Wana dom ne ne bambo. That's what tinkwam na fe moja di mu afusane atachrema da bodwema na no pay. Ya kasa papa ya da wase. Ever cause the baby no na fast die of fancy. 0593406565 0534 050199 Anidaso Obia. Augustina Coffee the Fritama community 11. As a Hitman, good morning and I'll pay me the Janko Passe. Mafia the Fritama community 10. Hitman, good morning. We thank God for a brand new week. Amen and amen. Coffee squad the frag bugba. Yango poya da se. Saturday free Sakumada was what then Yango passe. Good morning, Hitman. I thank God for giving me a great day. Thank you, Jesus. Richard Mendo, the free Benjamin, and at the buyer. 33 minutes after 6 a.m. here. Officer James, we're here live on Facebook. I say good morning, brother. We thank God for his protection for me and that of my family and friends. Watching you live from Aboma. DLFM 106.9.
Minutes after 6 a.m. I was at the phobia and the wood one birthday. Yeah, mama, happy birthday. Happy birthday and confirm. Tamami for Suya. I know your birthday. Happy birthday going out to you. Happy birthday and come out Bapa Salim. I know your birthday. Happy birthday and come out Debbie Diodo. Debbie Diodo, I know your birthday. And come on, Dahima. Happy birthday going out to you. Stella Becca. I know your birthday. Happy birthday going out to you, Stella. Emmanuel Asuma. I know your birthday. Happy birthday going out to you, Emmanuel. Happy birthday and confirm Daniel Ninsen. Leslie Smith, I know your birthday. Happy birthday going out to you, Leslie. I don't feel maybe I would do what I would done that. My happy birthday. Asante Joseph here live all the way from Mulligan. I see what we show the live 106.9.
mama me so menya mayaresa na se miti sumwa minya me me hai esum kebi bobia wudi mi beshe mu biara kono mi Jesus no bekasa mama koma to me yeah oh how baby wudi begu me so biara kono minya me no bekasa mama koma to me yeah intimacy Tommy, and a day, and Caldo, it's a Sakura, a better one. Say, I'm in your city, and ring Chappy, it's a baby, and I'm in Amuyo. Also, Rebecca, a mama, come, Tommy, intimacy, and Caldo, and ring Calda, and Caldo. 6 minutes after 6 a.m. 14 more minutes to hit up all the hour 7. Now coming up next, I have major stories making headlines. And I pay Kowakra Tanimo Boss when I've got my brother, Sammy B. Brother Sammy, good morning. Good morning, Bracko. Bibi Abokodia. And how was your weekend? Weekend is Zenokoi. Yamiadum. Yamiadum BBI fine. Ekoye. Ekoye pa. Yamiadum, yeah. Say a team come now, holding away. And you to me call by inquiry. No cry fine. No crap. No crap. Soon, Momana. Now, what you want my award day in pa. Weekend, no. My award day. Award day, me. I guess I award day one now, which you say. Oh, Sir Andrew, say, me bar program, a point, me quite sort of me about fees. Soon a boy make a cry or to me say, and my master, yes, I say, Apoqua. Apoqua, we need my meaning, so abona. Sana quiet. And ya my word, me. No, I could sense it. I could sense it. In Suashin was my son. Now, what will be your say? I didn't you one word, dear fit. No question, a woman, I don't know. Said the Biada is shy, say, Nancopon or Sefata be in a year. No, na ya come for no, if we say, or share a dryer. The Biada, Ninsakesi or Tremano, so you move in Muswa. Nay, and I don't know whom bro. No crapper. Percibo Nibeka said a favor. And Numutiano no money who I see and so. Papa young Quadia and care day. Because they are from the announce any pair from. Now, see, I'm your swap, Pijan and Sakesi, not Odin who you move in my body. Nekaso in a Cassiano pay. There was said Nedra Danso. Or more hacky see we at ye movie so eso. Deep papa, a black over the back hands of a pair than us. When Bob shall support their shade. I say, pa, and Cassia pa. Men so make us a mid the papaya say. So what dear Fibako. I come in for you. Oh, it's by the favors and mercies from God. Sure. You caught your back. Sure. You free fee. You beefy. Meaning our papa, you cry you more. What dear call. Was Sandy Eba. Said I pay a cassette trade on Ponyanko Pom. It was it. So maybe, young girl. Bracko meda wase na yema yenetiefo nyina kwaba na yem family DLFM 106.9 kuwakrata emoboso dwumadie no esom edika no yemfa nche akese emfama DLFM College Association ku no ena bio nso eye fantasy club for ena bio Die Hard Fan Club anopa ye che omo nyina na omo mutie free achiche ni benche ye ku ni nyina no ye de omo nyina se de bia da omo fa DLFM eye omo number 1 radio station Bracko wakata hodo na babonten so na ye be hia se ne besere wada we na ye na poso nsema hodo aba no ye tu na sere ne abasa okotobi na kankan a obehu nsema hodo wo mu nyina na eja wonso wate ne nyina se kama edi amayen yensha eye kuwakata mboso na se yensha asem na yemfa free daily guide kuwakrata no na obehu Ghana man panin da ebedi echi ono kura nso koye frankatuni edema MPP
ɔsene kokoko ama yoku no ɔfempem yino ene aduonu enan abetonum Dr. Alhaji Mahmud Bawumiafo ne da ha no musem ana kuwa krata no ebo amane se efempem yino ene aduonu ne abetonum Dr. Mahmud Bawumia kase ekiremu a yi Levi afinso kwanti anama yoku no pese omutuo ene biu National Cathedral eye Ghana mampani dada na nadangwa kufuado beka kire Ghana fo se twede ampoyankopon efini konkon bia honom abeso da yese onkonkwesi National Cathedral mfama no na Ghana fo nkoso no gumfa nse ne de animnyam no sane ma we ka ho bi ana afin so ahantan ane dwe ahodo a MP Amanyoku no ekodu baabi a wono mantie Ghana fo sufre na o manka se de so o mani no na ka ho ebo moden aka ho a ma MP Amanyoku no edi ntwo e won fempem yenu ene aduonu nan abetuma kwa kata de aba Dr. Alhaji Mahmud Bawumia enfoni da hanu musia okita kasemo nani abere yi pa obom se yenka enka nkyere MP Amanyoku nyina manka sa hantane dwe ene kan ba abato no womdu emu entwom blako krata fa ne fa etoso enan no ma me hwe ni yi pa wa hanu musia ne fa etoso ensia mom ne fa etoso ensia obehu asante hene otumfo osetutu a otoso emienu mfoni da hanu musia ena okasa na wochirimu am Nyankopon ya adoma enne anase ebrada Nyankopon ya adoma ebrada dai obehye ase na omadi nkita ho na boa mantokwa hodo ekoso oboko amekese no ade hyepi oduma hwe omonkwa oboko no eto etimetwa asante hene otumufo osetutu a otoso mienu ena obo sama ne boya ne foni da ha no musi bi nso sanso na katafa ene so otoso nsia ho no ma obesanso ahu MPP ana afin so Amanyoku ahodo ni bi akasa ekire musem Nyankopon eya adoma kotoni ma bosoma de ya mai mekire May 5 ana May 5 no wombato omo ho de agumontene so akwakoye oyekire ekire mam eye otemafu penin ya mame Gertrude Alaba Tekno Esaba Gadama penin John Dramani Mahama wanum num de enti amekese no watwene dwumede de asente omaye oyekire kese pa aka akire Gadama penin se sane motu no enya da wonomobo adwoso kura kwa katai ede ho ensensem de abanti woni nsima hodo a daily guy kwa kata no ede ho ensensem de baya no pai yede mu chechire mu nyina ede som yan etie form bakroba yentufa ne enkopiemam ewo di Ghanaian Times kwa kata no ubehunu Ghana mampanen John Dramani Mahama no wochire mse eyade a framework out soon Ghana mampanen na wakasi wakwasa echire mse Ghana mampanen ba ho maden aba modia etua na mapa aboa ema man Ghana efuma agudi ahodo ho no bepa kwanfa so asimetu no kama ema man nyematumi akonkan ye pa edi amaye pa sebe beboa na eye asase so anasa asase mu no ba yahodo a eye Nyankopon boroboro bo ade di adom ye no mekire gold anasa ska kwa ahodo adokro Ghana ayen sase ahodo no yebefa kwanfa so atuma na matumi akonkan ye pa etimi edi amaye ya katafa tasudum ye no ewo di Ghanaian Times kwa katai ene ebo amane ewo hanu musein ne blako benko PMM ewo katafa tasu etu na behu akane base bedwane adema adehia wanom ewo Asen Central de den ade Canada akompreko ohene Japan ne fon da hanu musein ene wo kire misem anka ebeya MPP Amanyoku ade beko betumi aboma mekase no adwoburati miapa na kabem kabi edi hene Amanyoku num na afin so omodi Francis beto nche ni nyina ne sem Amanyoku num penifa hudo ye momode epam wono difa Amanyoku num no omo santo wono msafanfra momre na Amanyoku yeko efempem yenu ene aduonu enwatwa beto num no Amanyoku betuma ye fe na krabahwe na motuma di nkonim abato no kirem sem anya hwe kura no afaku omo hia ne biom afin so yene ye nim ye papa okotu franka edi ma afafranto Alan kojo kire mantemo so msafanfre no na sa wapam na de afra Amanyoku mu no enya de pa the sent omomode angrante wonom amnesty enfama dismissed eye aggrieved MPP members no nyina mbre na ye foto enfama odo se betumi abona 2028 abato no wonom etimi edemu konem we eye mre ene nkrabia na be kire se Amanyoku mu penfo beje atum no maye ne sa anasa omonja ne sa de we die emre ene nkrabia ene be kire ko akatai ede hon sensem ede aba emontre so bakobla yentu fane enko pie mo daily graphic wakata na ba manya no pese
boko comfort no akwa ya asem kase a mekase mpanifo bia kase chimse wedie ababa ye kutwa kase e de atoga na nyina ka mu kutwa kase pa ne senti Ghana fo nyina yan sole brane na yan kasa emfa boko ntokwa wodo okoso no fisade yakoso no enya de bebo man Ghana kamika bemembu no etim ede hina eye open paul no eye University of Education we ne ba chancellor na den ensem we de aba bonte o kiremu a Ghana fo nyina yanka biu me yantena senka we de bakufo na enya yene ye wa na afo de mfa ye ho enti omode yen ye nima wo no monkwasa nko akopem se o mu nyina ase betuo o kiremu a de bia mo ne senti Ghana fo nyina yanka bi na bokontokwa wodo ekoso no eto entim entwawe University of Education we ne ba chancellor na kan sense mu de atudwa Ghana fo nyemo ye homadia ne nyina ye naso ne ye mo na bokontokwa no eso entim entwa sanso na mo kuwakata enfeto so eye edu emiensa ewo daily graphic na ebo amane sem over 50,000 teachers receive promotions katafa etoso edu miensa na ebo amane sem a kirechirefo bebro eye 5,000 na make say no omo ebo modia enye promotions perform modia epejo modibre mo ko ani mu yepa kuwakata yi ede hon sensem ede aba emontena esom sanso na IMF4 make some moden abo osoafo a ono na hwe man Ghana yesika sem eso ye ne yenim Dr. Kasra to ba force na oba na baso ye pa kirem sem oba ye kwan do ofa so etoto ne made afo yesika sem ho no ne ma kon kan ye pa Ghana fo nyina ye mo na baso ye pa ko akati ai ede hon sensem etimi ede aba emontena eso ko akati ede hon sensem ade bam Yanko PMA ewo the news center kwa kataba mane kiremu sem political parties to demonstrate against CJ's suspension we do kwa bohon amane ntinya de bekoso abohon amane piu sanso na okwe report findings reviewed katafa taso eye mienu ewo the news center na ba amane se makokwe hwehwema hodo ye edefa MPP inkugo kase omudi ye ewo fempem mienu ene eyedunu ene abatomu no odon hwehwem nya de ba bonten akatafata so me na ekana mu kirem sem enya de manim nyamba kwaso oda na di mama yekoma ni nyina hunu mkoso ayen hyehyɛ pa bo ampedifo tuwa na mo ansa na san hwema wodo ekoso no eniamba tumi akonkan magana fo nyina hu die ntia nam so ma MPP ma yekon 2024 wanem edu ntwa abato no omudi nkugo fenframa ko katai ede ho sensem ede aba abonten esem sanso na Ghana Bar Association penifo aka se kirem sem Ghana man penin John Dramani Mahama ebeye ne manim yada eye Alabatokuno Chief Justice wutu na sensa na beya anka sesan wadwen revoke no manje ntum sesan wadwen kra yimna ne fafiri wo na mokra na moa na sabe yeto aba wi man penin bia ba de opede woye eji mpenifo bi tumi di firi omu nsem no omu kirim se koba ne sa ha dwenye pande Ghana man penin bi fafa ho na ne ma enkonkan na efa ma omantitru efa yen eye Chief Justice otemofo penin hyehyɛ ho no na kon kan yepa emfama omen yenko PMA ewodi kase na kwa kata gba mane esem ba wo me salute MPP polling stations executive and afenso eye foot soldiers Alhaji Mahmoud Bawumia ekotu franka edema MPP amayokunu ofempe bieno ene aduonu na abatom no kirem se se kase de adeba beboa mama yokunu makon kan yepa ne sem impe amayokunu mo mpanifo afenso Oma mmodin ya ekabi ade ba mayokunu ewase ho pe no enmanim yada Ghana man panin dada be de akirikiri ma amekom totom dwumade nyina ase yema mmodin ma o mabaso na sese be yakoto aba yefa wono mfanka ho bi na be puma aboa ma MPP amayokunu 2028 no wanom etimadi nkunima ko akaten ede ho sensem etime ede aba emontene esom sanso na eye second edition of Ofie Market Inspires local growth. Katafata sumieno edeba maniye. Weye mashibadwani adema adehia wanomo ekuyapem north abato mpesu asema uku na ekese ni katafanda abato na mse mu kirem se bra kobra ukopiem apiem antemam ode na moto bia bana sehye ya bia bam we de fiada bia na bosum bia no ne de twato okra no adehia wanom ewat eye apiem antenem eastern region ukopiem ewo fie market ne ho akusiti na ekuyapem North abeto mpetu aso ne makwa kan ye pade ma won mu kirem sem bosum bia twato no bosum bia no de twato okra wo fiada no mo made atena se
edidwa kese we nima bi a wo se ne eya to se de se ye nyamo ne nyade kopie mu e wo meme ahodo mu didwa e wa kuapem nof we de wo kwa donkomi o donkomi na obi atumi akotobi nyade nipa bi na ekotokoton da bi wankasa wo moden asoa wo dwoton da de kotwam na de hia beto we kirem sem na ba ye no oh ye mo yensem emfama sem nya oku omu kirem adwade ne koso no ade hia mo akuapem nof botem no mu kirem se ye we de atejufo wa yate den na kwa kate den da so eye dikoso na kwa kate ana ebo openipo no eye ma se badwane ade ma ade hia mo akuapem no abato mpesu aso sem nya oku na kwa kate bona baso a efie market na se ofie market no bra kwabra mu kirem se emu oda part se bia no man ma kwa kate ade ho sensem ade aba emountain esom sansa mpi ma yoku no ochi eye mekire eye otwatwerefo pani Justin Fimpi okodo akirem se yampa ampa ne nuane yampa ade ba kwa boy mpi ma yoku no edi ntwo power 2024 bato no mu nyina ne se ahantan ne dwe kwasi bonu beka ne se elegance nyase bikuma amako mama ne akoto yem papa charge ko jofo sonyomo no ye ntie obia beko besa ka sa anyum yi ye ntie obia ye de ho beto ye ntie obia amako to sa anyum no 2024 amu kire mu MPP aba mama ne akobo ye vita duku ena mayoku na kasa de eye de omope ene mpo asema kompo etwa Ghana fo nso mu pa omra na ombo nto ano nyumba kwa mokoto ye sa ka sa anyum no kimpaluta anyum wei kimpaluta ye kan kimpaluta ye wa sa anyum ba ko ye mu kire mu se wedie na nyame hwa sa na Ghana fo ye krado se mokoto nyum ense ye nkranya na nyuma moto omakunkun se ya omakunkun omaitwintwan Ghana fo no hwa na mo kire sa MPP fo no sa na mote omayi mu ye bramu de levy aba na sha katudu asika machine se to monya resha fo nso amanye number ka kire ye se maye twintwan tese mo no munti obia sa na mote wo mbete record a chemna Ghana fo mo modin akosi nanim koto aba na mo kire m se MPP amanye kuru mbedi ntwo pa jense fumpa okodu a kire mu se ahantan ne dwe na MPP amanye kuru no edi ntwom omgo koto ye nti obia wo mfimpi me na duonu ne abato no ne bo modin mu di ntwom mu Ghana fo enti Ghana fo so kire wono ye red card a nyasem kuma kra yenko pieme wo di Ghanaian publisher ko akata no no so di abo ahantan a Dr. Mahunu ba omia ka ho nsem no ode batum okrata fata so miensa wo di Ghanaian publisher abo ha mane ne we ka ho sensem ti nya de ye bekoso aka ho sensem biom yenko pieme wo krata fa etoso eye view ni ye pa etoso nsia ana mo kirem say huge attendance at second Ofie market day edika ka ho asemti we no yedika ka ho asema kwapem not eho ye de pa second edition edema Ofie market ne ba kobra ye me ye pa se banko bie ahyimpam kam koto akrante we kam kwayankade a me koto an ya akrante nke ne mebo DJ zigibi nkwan pa ke beka banku na de akrante ne maboso a kanya simkuma enti yakopon ya adoma ye beko se obeko bi yakopon ya adoma eja bosumedi ya nimai kotoni maboso mo de twato no fiada na ye beko akodidwa e wo Ofie market nya koto nantwie e ko koto ne ye sese hundamu na mahoda be di okrom ha enya simkuma kram the new publisher ko akata na kase kirem sem we de yedi kan kaso anti ye be free ho no ma Dr. Mahunu ba wumnyafo ne da no se no wasresa ahanta ne dwa Ghana man penda da na danka gufu ado boy MPP duku ama yekodi di ntwe no waka ho asem ohantu yedi ka kante no na de bekoso aka ho sensem biom sanso na 56% Ghanaians will support coup d'etat coup d'etat no coup d'etat amu kirem a Ghana mebu ndodo no be ye hamu chichemu aduonum sia 56% ana wonu mu kirem se ne sanka yenya soja ban be di Ghana so akoma ni beje pam o matena se adwunu ma hu ni se hwehwema hodo ampanifo akoye de afiri mantama hodo nyina mu kirem se mebu na aka se kirem a se ne mbato abade ma sabe nkokrafo be di Ghana fro mo ba o maye de mo pede ankopoku fani nku ye makwan na soja ban mra na Ghana fo nyina ye nenye na yentu MPP NEC se sabe banche yentu o mu se konfirm o ma Ghana mu na o manye ntena se na ye hyehye pa na soja ban mra
the say Jaban Bagana for your home to if you say make us in Bokana for so mampany. A more the party son of Manamagana for Sunya Bisa. And Koyasu any budget pa, the new publisher Quakate, and Eka the back of Blene. Ghana may win Namubuno by your Hamidichemo, Edu Numisia, 56% H. Rima. And Kenya about to Okranema Soja by Mra. No medio minds if you say a 12 and passabe. And for Sobia Maswa, Quakate, at the Hon Sensem, Etime, at the Abba and Montana Essom. Yankoyanim na eya the national voice. The national voice Quakata and the Babontense, where you can't send some young tenants how do I buy no. And yet, dear Becusu, I can't want to send more about your body account and some that. Which is so sad, I can't want some of the Yankoyanim. Say, Benya Bianca once my way at the chronic Quakata and Baman, ye. Or see no fears, MPP would bounce back. But we mean Cassanu. But we mean say, or turn your patch them say. Tituni MPP among Mamusru cra, Mamusru. Nako poya duma. And fem pim ye near you know and what trouble to remember body as Regina Monaso. Well, Bedin Quenim, Eddie Magana, if we say Yakaseno, got a man penny John the many Mahama Bay, Sabi, or who bought one for Crafanship, or much let me say. Dadana, second coming of John Dramani Mahama, Dadana, and the senti. Omugusu send him a power when you cream of Bappe, said the TB and 2028. Ah, Obedin Quenim, my mobedi, my gun and so Eddie free. Enquires no emum. Samson Abawumia has proved me right. Ye levy failure to Resha or see a ye levy offenso reshuffle. Any DDUP cause MPP defeat, not any spirituality. Ah, Eugene Boachiantry and Agazo Tims and Gana Funina. 2028 about on. I saw from then Montreso any a bompire, ye can't be any bompire TMP, when you couldn't mudincho, a bompire the man people mudin quinimon, and I send this and mudin quinimon, say, Shiakai. I saw for me, United to do what I have crown for. Or much them away, a mobwa cry, way, a mobwa, a young people when you couldn't try mudi and natural say. Dr. Mount Baumians, my back, I want to nominate you, no crack. Ye levy, eka home. Efin so mran people man yokurumo ma esore ye e ka kire Ghana wan pani dada John Dramani Mahama senke be ya onye nsakiremu fafa na be ma wanye no enne ma ye mama yokui omudi ntwo enye spirituality bia wonya honhom nsem bia ne senti asofo ahodo na moje me homa na ye ne ye bompa ye tie bi no kirim se nya no kra twa kai moboa meko na gasa na to o ma hyehye ne mapapa no mantie Ghana fuos ne ka ho bia ma yokui edi ntwo asofo na moje me homa na o se manim de egu asa nya no kra da the sent yanka fanchire mu ne yanka fanchire mu asofo no mobo akora ko akatai ade ho sensem etime ede aba emontene som sanso na akopie mu ewo new eye kodiabe resident mani abre pa new kodiabe kofitela ho na afiri won new kodiabe ha me kwa ho na ho be de pa kodiabe ha abebe ho pa kodiabe ade se ne chirim se akopie ba akobna langas pa hey, what was us and what was also? I saw free echo Cuba Bremanama de Siusum. Enti addition more a ye new could diabete the mam. Young country Ghana man penny, and there was a home could the moment new could diabetes and make say any dear. Ultimate to assassin sit down. O could yes, I said, my trash was near bro, or much had you pan, Quaka tie, and a barman, yes, say. New could diabate shannes say. Now, one monsum and you said, dear cause was see no. O must why a dear pa, Quaka dear that's home. Eya de chronic Quakatai and a doham on the bomb, etime ede apa a mountain esom. Black Obra Yamfa way in fans or so. Ewa the daily analyst Quakatan Bama was without fear or favor. And watch them say Ghana Bar Association penny for himself. Ghana man penny John Dramani Mahama. One mu demand and Manumunyata. Chief Justice get to Alabama to Kuna make us what to Nasano. Watch and said you media Udino. On fan di bento hono mo na mu kire mi se o mo mpene so kana man pene bi fafa ho an manim ya da ba modia na sesa wa adwen na ya mame getu dalaba tekuno a oye o man Ghana temafo pene no koso aman koto entena oye akomya so na mo adwuma efuse sa na matuo na ekoso na ban bia ba de opene oye matu mayiwa na mu kire mi se mwa ne sen Ghana man pene ye bibia wei e ala ya fonka mum ku na no pei wanom ebo sa amanie Afenso Kuwakatana daily analyst Kuwakatana ba mane wa hanu misi echire mu se Edem ko ma se badwuma ka chire mu se Monte ase
se Ghana man penny a suspend get to Alberto no chief justice a much them se bani sa na chese e ma hodo mpo mudi dwuma na o man Ghana ye kwaye nim titru efa eye yen asendi bia hodo no Ghana man penny John Dramani mama mpene sa ompa ma asem intu wa hyase pam ma ni nyina o kire mu asa anamotu Ghana man penny tu no enya na mo pente be yen manim yada onye bibi emfanfa ho fi se de ekoso no nyade a eya na mo pakra black blansem ne dos na so nyina we so na yemfa ko wakata mbo so ne nyina mfa se na dwumadi ahodo aka no yento aso na yehu de ekọ ene de ba ewo oman Ghana tuzu be kokodia be mekọ honom mi influencer mesan so kwakwa pem no ofie black matesa adwade ne ekoso pa ekoso ya bosem ya oku abaso wa ya ade wahu se nkan pisa ahodo no nyina be ye bianka be boa o wahu se nane maboa ye den pa wo man yi madu ba bi a opane mato a eya adehye mbọ modern kodi dwa ekototo ne ma ne fi nkurase de ba kura kesi mu no mo ba enam fu ane bo akosoro ene ahyentiade bo akosoro to mo ba pano mo de bi atoso e ba sa na ma ne bo aye den yentumi ntobi enti be bom pass yankopon ya adoma bosumedi anim yi se ekọ na we ye pema modern akopie mu e wo fie kwa pema no fuma kwa kodi dwa me kofutela beko oh mo kirefo omo kirem sa krante ne ade no kodwam ho no ma we ne nyade obi na akoto beton oh DJs give us at 90 sao oh atisa obutem se ene mane boofo atosode ahodo ne ma ahodo ye kuaye ne ma nyina wokwa obenya no kuani na akasansem na ato aha nya fi no obi akoto beton right nya koto be kuma ende me hwe ani mu se bosum we so mesu ma akohwe bi se me kwana sente samba me ka ho asem ana me boa me kwana sente samba be ka ho asem but amafo na ka se koyi atisa so abedi ho adanse medi ho adanse right mate right some be yada se papa na pay ko wakrata ne mo boso no odi abretifo a wo tie Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no now going for quick commercial break here ba ya de sem ni nyina ba twen ya ba sisi a Kwame ade wakabo mu ana nso a wo no mo ha wani sa se de wo mne banku a ehia wo aden akosua ebuo mu mpo nsu a menum anya kama pesu papa no ma chomebo nsu ne kasen anope dem de asem asiu anope ya na nan ma me nsu bia no me nsu kroje aye fe no Lumba nsupa nsu no de efa wo mni mu ase boko na ye so smooth Kwame nsu de wasa wo no mbi nsu ne ye kama Lumba nsupa Super. Mama kanhwe. Super penny. Anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, send ya akoso ye kano no. Le say my busu afford de mama musu papa. Lumba ensupa. Nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Ododo na pie fie mu a. Ye no mu a. Chese bibia ademu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no. Ede breye yo nsuo nie. Nsuo ale Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosua ebo mama ne say opebi akoma ne nua beya o e chire hoyi. The sainty on be friend number C 026398380 and I says 054-078-5010. Me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia. Wetin akoye website e www.lumbainsupa.com. Ubenya ehu akade nyina e wo ho. Lumba Insupa natural mineral water. Get a grip with that silver brain. FDA aji ejedi nkratwe atum. Ejani ne hwamse. Ubenya biato Palace Mall property nyina e won crime and a Little George Health Shop a e wotema. Akono pure coconut oil. So penu dudu etua fra Kono Wholesale Shop ewa 0275288069. Atomic Junction Medina. FDA aji ejwadi nkratu yatum. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 15 minutes after 7, 106.9 FM. And I paid Anidaso Wɔhɔ Obia. Now, Medima for Herbal Clinic, Dr. Anidaso, some country say, ya really be a titi one bra. Why? Na fe doctor wohwe na wonko womboa for the area na chiachia wunya yoresa Medima for Herbal Clinic and I make for the amount your new branch no one crime pokwase mayira
Now, for quality healthcare, baby, you can for the amount you last stop no. Your friend Midimafo Herbal Clinic. Midimafo Herbal Clinic. Pokwasa mayra. When a doctor say, "Branafi, yari tete wono wahwe na yempe yari no pomasi bre yari na fi yentu yari na sekura." When them say expert in stroke, Western knee pains and infertility. I want to say somebody, doctor, what's in the one time okura and Tibra. For doctor was 0244 774 282 0244 774 282. Midima for her back clinic bra. Now maybe I want to know we are bema ututru but in kumabua. The ya pa na say what is sika your ba ho ade. Na fe woni oba yi bekọ dem na fe wodi ante sa na say ayi mokraman no what to say andra kotoko match no kura score no koye say na what to say sisi Ghana no wodi nkomo hunu sa na ade ache bema chese we bema mu why chese we bema mu pa mama can forgive us speak up so informal now for premature ejaculation, sexual weakness, we do no. Give us P capsules. Give us P capsules. Me give us co capsules and swaba. I don't know. Usisi ya ya kutia sisi ya no kutia na pa. I am timo so etwasie. Obi akoko ni amai ha wo no. We do no. Give us co capsules. Give us about meshaba. A supportive immune system no. Kutia malaria, typhoid, and a jaundice. Boost your appetite pa into no a free nekono. No num give us P capsules hibi. No num give us core capsules hibi na fe num give us herbal mixture. Drugstore be a pharmaceutical shop will be ano ubenya bi ato. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a ubenya drone so be ato. From 0543 222 470 0543 222 470. Give us P capsules. Give us core capsules. Give us herbal mixture. 106.9. So maybe good morning. Good morning, Braco. Bibia Boko dear. Bibia fine. And we've been joined by Kofi Taylor. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibia Boko dear. And I pay me fa kwenya isuna fe minchia the acting director general of the Ghana Cyber Security Authority. Ghana Cyber Security Authority. Acting Director General Honor. Ora Divine Selassie Agbeti. Divine Selassie Agbeti. The Acting Director General Cyber Security Authority. Boss an pay ye chiao. Wo boy juma papa and no somebody Ora Divine Selassie Agbeti. The Acting Director General. Na juma wo bo ho no no. When Mr. Cyber Security hon komo okrom ha no no. Ahadwen pa. Na ye be hye da pemre near di nkomo enti yempe bre yebepe bre na fi yedi san komo enti yentia Ora Divine Selassie Agbeti the Acting Director General Cyber Security na wo kana ebinom ho ana omunnim de ye kana nkasa omudwumade pote ne yesen Cyber Security no eye wo mo ambo moden ehwe se hoba mo nsem beyire wo abe fonten tan so no krepa efa obi abie na account na obi hacking account no we na akwaje nsem pi ene obi kura sika na ye afri ne phone so we nim nyina ye wo mo moden ehwe se hoba mo nsem ebeyire afa abefo kwan fa so di dwuma se be ya obi entumi emu obi kwasea enwia ne sika hacking account ne ade these are the o ma ye ka so mo ye cyber security and obo adwuma den o mo nyira obo ho na obo adwuma pa aso ye shikuna pa and omo and Ora Divine Selassie Agbeti Acting Director General Cyber Security Authority adopay ye chichiao pa so maybe anopay ye bedi nkomo okay na nkomo a mepese ye die no ya sama etete Ghana for eya sama ekoso a asa Ghana for ye refi ekrom hanom enkane no obete se river ofen na insuyi ani fefefefefefefefe obete se river brem insuyi ani fefefefefefe river ankobra river pra insuyi nyina ani fefefe na ne galamse asen insuyi wo krom ha aban beko aban beba aban beba na aban no position a ensama wo makafa galanse ho e wo krom ha no as wo ba galanse no wo tu ase ani asa galamse no just wo twam kura wo krom ha no but ye beto ba ma ma wie na fam ba baje abenwa no na kwakọ yensam foforo sami bi anapai ye ni nkomo Black Obra mensan chiefo no na ma makwa ba bio emframa DLFM 106.9 na ansa medo nsem no masiko na
mede ma dwen kyerɛ to dwa no brakɔb na me ma voice bi wahu voice na yetu ba ko yan krubrafoɔ adehia kasa e de afa galamsey no kwan afa so a edi wo munya e na akopie mu ɛwɔ esio kɔ nso adehia bi akasa wɔ hɔnom ɛno so makasa de afa esutini ayonso ho na wonim DJs gibi obedi kan aboa me na project state of River Cobra said the ne River Cobra no bi no maye no watoe mantem ukọ axim ne potem a said the nipa bi aye nsuo no project mame we ye documentary ye nua be mansem training Rasmus Asarodon kokoye ye wo honom na ye hwɛ said the nsuo no ani agye na bo voice adehia wonom wo ankobra no nsema hodo omoka e defense no yewi a ye beti asim zigi fa video no nto soma yenye sa adwuma yi quick zigi fa video no to soma na afei yenye sa adwuma yi until free honom the current state of river ankobra fa video no nto soma na afei ya pese video ne ba na de ye ka no Ghana fo hunu de ye ka ho asem wote nkra ha de hunu hwe ta wote nkra ha Nkoma ye ba bedie no wohunu hwe wote akra ha wohunu hwe musu ye obi a wotatu kwan ekwa atwe mantemu apie mantemu ene meame ya hodo aka na wukonkurase na behu de ye kan hu asempa ene sen brakobna akwaye ene nsase ye da o man Ghana hwen eye nipa bi ana o monkwa ene o mo de bepreye ede to o man Ghana ho no mo se yemfa yakwaye ne yensase nti ho no ne mwa na Ghana dachi bia so bi kondo so pese okosi a na yetwa bia ma no de ayekua adwuma edu baabi edi bi besisi adan ne ade nipa nya baabi a eden esifie de esi na emiri bi atwa mu no na saa ne ma hodo ekoso na nipa bi ede wo nsam yenu nyina didi galamsey mu no na entesa baabi sa ye ho se firi hifa na ebeduru baabi yedu ene Ghana man galamsey kotikwan ye fado aye faso etufu magudie aji o men dia boso a o man Ghana ne yensuo nyina asei ya tena ye nyina asei ye na akwaye atwa ye ho ahye nyina da yade ne nyina esei wo man mu a akwaye asem bia ne kana akwaye tumiye ntu na ye bisa ye ho sei efrihin ne baaye na hwan mpo e na ama ho kwama sa ne mabone eje hine wo man mu ene etete Ghana Ghana mampeni dada na nado danko akufu ado mintumi ntena kase afide nsu nkase sebe oba na ma yehwe amfa ma Ghana me kase mpo na mabra nyame obeye na afam de ono na afam de onu hu se obeye bi pa de bo o man yabo na baso de oye de bo o man nanso edu baabi no ni body bi ni ho kodu ho no ma ene so koye nsem bia na ne ka akoye kana ene se ono na ma ho kwan ma li emre ma ho kwan mo bi kotu galamsey ekotufu magudie wo kwayem. Okay, so some be quick one. My alpha video no ento so na fe etrefo no pe wotie Anidaso Wɔhɔ na. Aya betra ha no manya se ye boy esremu kansam ne keke. Bra Facebook page no so DLFM 106.9 na fe bra behwe video a ye ka ho asem. So zigi madawro ma fa video no to so na fe etrefo hwe the current state of river Ankobra video no da so joining the sea direct here. Mining and it is denying a lot of residents okay so some maybe video no da so the money more voice no na mama voice wa be bo wa ha say okay it's in video no and da hono no enio okay enti we eye sutini a ewo atwemantemu okopie mu awazim ne mpotemu a wahu ensu ewo ho no bi na eda hoyi insutino aye sutina ni pasa atie from that Facebook page ni so behwe wo kom ekoyi nam enkomo aye di hu nkomo anapai adehie ni kom ekoyi nam ebeton enye sika mama mo nam no susu nya sika de gombotom sesi a we ni mu nyina nti we insuo we ye ho no wo kwase okwa ekoyi nam ade a obenya e dote na obenya unsuo nom efiri se wonom e de chemicals ahodo we di nam no anase ye di tufu magudie no asa insuo nti we nam entimi ntena nsuo no inti obi okwa koyi nam gunsuo mu no okwa wonya bi ebi nso ye wo mo bi ahodo obi o mo wo nsuo mu ye fra o ma gingin nsuo o mo na aya na o mo se nsuo no sa na mpenifo no te aka se o mo ese nsuo nanso no se na nan nu ade yensi na meka se wo gine nsuo no anase wo tenetene nsuo no ye wo mo bi wo nsuo no mo bo ma nsuo no ni te ni nyina sa chemicals na kum sa mo ni nyina ntene o nsuo no nya ade ani betimi ate chemicals no ekum nsuo no mu mmoa enam ahodo mu nsuo no mu nyina na ekum wo mu nyina we ya River Cobra azim ene ne potem atoye mantemu nsuo no nyina asai
nsuo a na nipa tumi kwasa bi enom nsuo yetumi de si niema enani nyina no nya ade a ade hye omgo mpotem ho no betima nya bi ede di umdwuma mo pe nsuo yesa edi bi no aduane enom edie ma ne yeye no nsuo yetumi sabi edi si dan mu aka ne wuko akuriase a na nipa kon no pipe every se na asutene no ye nsuo bi a bra ko ben enwura hodo tigum entina dodo na hu ni se ade na ahoden ne wo nsuo mu mponti no wokọ akwese bi no de kogu ahinam no de asi wutam ne wapunu mu kama eno na ye nom but ye na be ye den se obekọ akuriase no betumi akwasa asubonten ede asi dem anom ade ntira bo voice na me de ma wo no e ma me ankobrafo no nsema hodo moka ede fa asutene no bo ma me ye wi a me be ma asem so nsuo we me aha na me wo nsuo we ono ana yesa no ono ana yesa ye bibia base otum se nsuo sisi ani ase sisi hu bebu mpo enkwasa nsuo ye de no because ama nyama bebe ase sisi afine sisi ko chase akopin nsuo nti abe ho hwe na ono mkofo no nkasa na munja sa de no sisi aso wa hwe hwe o tu ani hwe no ho a hwe nsuo na ko ayema anami hina ko amenya kwa yanchina ama bibia basa yonhwena galamse fo no mo nkasa ne bia ese mo ya no monye na enso yenya hoto wasi ne ye jimu ankobra beach ankobra nso de mo wan se mo hu de se yenya nsu no start de nsu no twa na nsu no nyu asesa no hu na africa am se na waye no top one ndom nsu de no nsu na eju we ni eju abugu opunu no ama wabugu opunu ndo ama ina ya wona ni ma ye wasa kala nti fide galamse no ama da no by Adam so say special toilets one ejuma reasoning in there so bad over by second got of insulin identity no am why style I'm going to put second means all work before for so the other man inside go with more na in ejuma no born reason is all banners when you blow the train but so I Adam that's what could be for means management when you scan one could be with train the mugalam sin one sumo wire enti se wutie nsem a ade hya won mo wo atoemantemu axim ne mpatem a wonom eye adwuma ewa asutene ankobla ho a na omo kire mu a ene omo mo kwaposo koyi nam a wonom mo kwa asutene ankobla mu koyi nam no ene omo adwuma ne nyina egu omo ntimi nya adwuma bi anya firi se ensuo ne nyina senti enam koranya ade bi betimi atena asutene emu brakobra Ghana man penny nana danko kufado Emma emre bi eba o mayi mu a RI 2462 Emma kwan Emma enipa bi nya kwanya ekobo wura o manga na kwayim Forest emu ekokutu fuma gudie wo mayim na yade abaako a Ghana man penny dada nana danko kufado ye ya memi di ne ho ya pa esa na motu ye no eya me ya pa say dada de yeti o manyimu yi o kire se obegu uba betu galamse ase ananya sa no watumi amamra atimi amanipa kwanya so wonkotu galamse anase wonkonkotu omo wo license enkotu gold ewo kwayem adan enipa owo license ya manipa ne tumi se wanye no nkonkotu efumagudie ewo kwayem adan ntira na Ghana man penny John Dramani Mahama ba no beka kire Ghana for say amra we no oba pe obetwam say ta tontentan na afiri ho na kwati kwan hodo nipa bi fa so etu efumagudie se Ghana nsase na akwaye na afiri ho no ma menye ho atwayen na akoye nim Nyankopon adom Ghana for na asem no to makoma so ene etu aba ede ma Ghana man penny John Dramani Mahama Oba ye ni yehwe ani musa anya hwe kura no ka ade ehia de ne hia enie ade na daga na fo akoma so pa na 2024 yeto aba na Ghana fo kasa wo titiri pa no na galamse ya de ne dimu hini yanka nkire Ghana fo sem 106.9 ye ka demonstrations ahodo e course 2024 ade ba ko ne dimu atintima ne dimu akotene pa e galamse na nya yi levio na nya betting task Ghana for do say the two am hu montene so ekwaye o ye kire e fa betting task wo kuruma mi bisaw I'm not in any way trying to be hypocrite ne kura na ye ka kire ye ho no ade titira Ghana for koye ho ye kire go manyim e wo mfim pemio ne aduonu nan abatu mu no na nya betting task na nya yi levy
me nka se Ghana man pani betwam ni yade bone da bi Ghana fodoro na esu se moa yen e yade pa watu ho na mo yen na mom ye di kan ye de hia ansa ye den ya de fata ade ye di Ghana fo awu ekum Ghana fo na ye wo Obia na nsa akoye num ne nsa nyina tete doctor fo di ho dance ye say galamsey na ese ye nsuo no na amaka mekase no e ma sa ne ma wi e koso entina ka ye hwe ne mu se Ghana man pani hye ye mbose go ba galamsey ne de odna besi fom na sa amra ma ho kwam ye ko tufu magudie wo kwam na ko ye firi ho oba ye ye mra no ni made awaye amendment ya kasi ya amendment wo mra no ma se wasa kirem but mra no wenye mfiri ho adenti ade na ehodi ne back a ontumi nyi mra no mfiri ho ede ya pa na wo ho mibisa me ho Ghana man pani John Dramani Mahama I'm not in any way me nya politics but ye ka no kra kire ye ho so go man ma ade ya kire no ye kire ya kasa yendi crash state of emergency enfanto galamsey ni so ede enti nene Ghana fo yentumi declare sameja mfi owo I mean opposition be ka bia kan de yenka ene abanyi ba yi wonya hoden kase galamsey ni de ye kase yegu na ha obeha o maga na sikasem sene ye twa galamsey obeha ga na sikasem na chese dada na mo de Ghana for grato prenya sa ede na ehodu abanyi baka galamsey no ontumi declare state of emergency ewura se wa kasa kanasibenum omo kasa bi editia galamsey mpanifo ka de ombeka bia Obia na adwen se onye entuase DLFM 106.9 enti Ghana no yentumi declare state of emergency enfanto galamsey so aden enti yentena se na yenhwe hansa ma oman yense yensuo nyina ma se yentu yense yakwanya nyina na Ghana oni bie mobro wafo nkoso ehu na mane yana mese bedu baabi yenya baabi kura mpo mfa dan fancy bedu baabi ni Ghana yenya baabi emfa dan fancy fi say asase na nkasa odi dan kwesisi na manfo abo ho mu na donko de wo mu nyina ye galamsey aten dia na ye gi na omanyim si ye betena se ne ye pekoti kwanya fasika na se o man na butu a enti ye pa na asema me bisa me hu ne o Ghana man pani wo ba ye wo bo adwuma ye de wase ne adwuma den a wo bo na mom galamsey ne de me kasa okwan wo fa so wo kon no me mani gi ho na mboa mani nye ho ana no na osoafo no na hwe o man Ghana yakwaye ene yen sase ene fumagudie so yimaro ama kofi bua na osu senso na wusu no eye settings suo na wusu ta na mpesa meka eye settings DLFM no kura kwan ne ya ba kope ba ko bra no kura kwan ya ba kope no kura kwan aya ba kope the state of emergency fatu galamsey so na tuantwa ena machi wei echina machi wei ade ba chiri bia menyo obi achi no enso enkosi aga yesa se echicheche machines wa Ghana ha eye ne yesa se eye echicheche excavators Ghana man penda da na dongo gufuado galamsey no excavator do sa na wan hye ne Ghana ha ekosi san FM 106.9 excavators ahodo aye chi no ma ekotu ba bimpo MCs ahodo DCs ahodo na MC bi tonton di okrom ha nkwese hwe be pem ne yantuma nti obi amfantum accountability nya dwuma mochi machines ne nkwese hwe mochi enkwese hwe enti yantumi declare state of emergency emfanto galamsey etuo no so Ghana ha ma ne nya yana me asma me bi sani me de me hu ne say going forward ade ba kopa be boa na Ghana sa galamsey ye ne ase yensu a etwa ye ho ahia nyina na se ye nsase ena se yakwaye no ene se Ghana man pani putupuru onfo ohye mfanto galamsey ni so Ghana ode hye so a Ghana yenwu da yenwu mesisi ye de ohye de to galamsey so a yenwu Ghana nipa do se de to galamsey ndo mpese o makire se Ghana dodo ni nyina dwuma kese ne amanfo ya disika ba nipa botom titru ni ya galamsey nti yegu galamsey Ghana fo nyina bewu ana those days ani yentu galamsey Ghana na ya mobra enti ade asabia ya obi benya sika gu no botom no ma ne da chenye be huna ma ne yenkwa na nyina no enne ye pe aso man debi Ghana man pani en manim ya dade ba kwa me hwe nanim so obeye first one RI 2462 emane nya man enya amendment asem ontwam emra no wontwam fanfiri wo sade o hye ebo no ontwam anya sa yetu krom ha ya kwaye no mbeka ko tubi ofiri se wombeka se ne yama licenses radio safata so o ya mining and then make us almost a content mining chama wuntumi de yi
Sa hwembe to gya kyerem se wo se Ghana nsa ase ne yakwaye bebere na omo kyerem se du ba bi mpo no mankasa kura atwa mo ho o mankasa se mo be kan yo osofo hwe yakwaye so imana ma kofi bo na be kan ya nyame na meka omo kyerem se mo revoke ne license free say wonam koti kwan so atimia afa bi edi bia ma illegal miners ni bia omo bo modern etu bi no mankasa tua ne kampo ka ho ena mre we ye ma akwanti eye mo na mo de betu dwa nyame na meka se ye no kura mpa se de mo kan ne dia na chese mna we nya de panti ade ntina muntwa mu firi hoi na mo yensa kyerem na kosi sɛn na chese muntumi ntwa mu da na yesese de ya na ebinimo ka sɛ ɛyɛ politicians na de tu galamsey no na black ob na kama de sɛ ɛyɛ no kro yes sɛ muntumi ntwa mu de a na mo ne mu bi sɛ muntumi ntwa mu de a na mo ne mu bi enti muntwam sɛ mo pɛ Ghana fo nyina hu ni sampa galamsey ne kwati kwan ho do ayɛfa so tu I mean, from a good year, say, Jens when you say, any acquire no. Someone who ready, I didn't want to mention. And the MPP and this galam say to acquire to me and two. I can't. I am one more ye, and Timonia be been found, a gun of 4 Naman and Dodo. Intimate Nassima man won't fire and quang to press a dow. Intimate Nasse. Maybe do baby Nassabi, and swear a banum po by a diam again and knee. Uber took when you queer crassy. Na me ka me say your tank na ha no nim de yakoso o de oti akra eni kumase wo de akwa rural areas no ko hwe de yakoso asubonten aka ne na kokobrane tumi tomu dwade ene wo se ne hwan se okoto nso me kodwade entecha obetia aboro wo no ubenu nteche bra kobra bo voice wo ma me na me fama asemi na kofite na mwanwuram bo we no ade hye na wono mo asu okọ Eastern region ayensu river yensu ko hwe de wo mo so aye no ene omu tumi biom adeti na se ba ye won penifo my mu akuro we won penifo adai o yesu e wode we bi ka ba be ndai ya kai no kamafo ye no di mafuma 2006 na na ye no ba 2024 de ye hu de nsu ya ye nsu na ye poto ye no ma yeye ye de sinyo ma yeye ye de bia no se ayenfu na gukuma ye hu de o mo ka fa nsu no ma che ye pe so ko hu de o mo ka fa enem sa venden ya ba yesi galamsey na nkoso enuma papa mo se be fetisunu efia sukunu mipomu pro wo kwanzo be okura mipom eko efense nyanoa bramai kwa kope kwatena na nsu ne yisu ba se ayede nsu en yesu ya down don't be bia no ya show nsu yetumi ye de esaru ma ye nsusuo papa na mo tumi fa senior mapo aye ana ma for crash me gina ha dware mo gina we no so no ma dive no mo sia ye yo mo ye swimming competition nyina wa ha ene mo tumi biom adeti na se ba ye won penifo o man mu akuro we won penifo ma adai Black obna we su esu okọ ekufitela su wonim bia na nkasa pa kede kwa no so enti wade hye na mo ho na nkasa nu masemo nyame na meka machine mama DJ Zigby apost video ne hwe atie for ne mra bebe we yes utino and wo hwe insu a my god at that screen no so sisi a enya kondo we yes utine a basambi wonim se insu we wo hwe nature of insu de sisi a we ena mo kura ntumi interest you na kwabna kwatina ma yeden we no isensu to asunsu na yepem no say na tie unsensu to na enam eprapra ba bia ho asase ne kora ye kokko na nam gata ni mu a say na nsu na ye o me kai those days titru ne ma na omugwo rural areas no omukwesi ne ma munsi ne fie o na mo bo ne ma na ne ko asu tene ho DJs gibi me bo a omukwa asu tene ho ene kokosi ne ma e wo nsu no ho ama but nsu ada ho yi obi betumi akoso kokosi ne ma wo ho ana obetumi akose okwa akose nsu obi akoye aduane ama na fiefu wadibi ikikamefu na kama dampan dokrepa na unim Ghana ni asabe amanyokuo onya 10 pesos wasin from ho bekan na oti baby na ne buafu yes minim dia meka MPP ND sechitafo ye kan obi si baby na ni asom na no ayese mpompo ne buafu
Sa denti na ye ka den na aba. Tena ho na aba bewu. Yes. Tena ho na aba mpanimfo ase. Abode mu nyansepe no edua etwa to obewu no enimpa aka asase su be den. Ebewu. Ene ya tena se na hwe han sa na ye gya ye pede ma politicians na mo de Ghana man no egura to pre. Na ye me dese ne report eba bontin kire mu a mebu na wa Ghana ha nyina over 56% de say omunya soja abanya omope. Because amanyofo ne dia gura to pray too much okroma. Zeki ko so fa picture the to so the current state of River Yensu fa to so. Say bra, adan bone be dia ye wonom. Atete pa. Bone dey politicians okroma. Se motumi ahyebo, se mo be yimra na afiri ho, na obi ntumi nkotu fumagudie wakwayem. Ya na mo pam mo wakwayem nyina akọ. Mo say yansase nyina. Sase nyina say. Titru ne twa nso no ye nsu anipa be nom. Ene so ye say no. Right. Ene NGOs ahodo mu fra mo na ne ba betututu abura e de ma mmea ahodo bi e wo kroma. NGOs na betutu nsuo e de ma mmea ahodo wo kọ no den regi ne ade a wo no betutu nsuo abura mani pasa ya no kroma je se be ye wo problem o. Ye ne yes nsuo no. Ma brafo na betu nsuo ama ye se ye nye nom. NGOs no munya nsuo no tu. Munya tu na mo de munya ye ne ye nkunkum ye ho because ye nye serious aso man. We are not serious. Adenti na ye be ye ho abro sante me de mesre bra ko me de meka say yesie no na kofitela abamu no Ghana man pani John Dramani Mahama o man ye de ahye wonsa still no woni kura abanda da no e be do mbetimi aye enkosi aga ye jama sisi abaton ni kita mesre wada enumanimu yi se de Ghana fo nyina esu no galamse no declare state of emergency fatoso on declare ntoso mo bia mo nkokwayem enkotu fumagudie sa LI246 no ontwam tontentan yempa bio mo bia nya kwanya wona wa license wo hwan enkokwayem kotu fumagudie yenya kwaya ne na honom kedi makuafo kura sikwaya kura nka ye papam dan se ba ma obia kotu fumagudie se ya kwaye adenti rakobede manu asi ti Ghana man pani de me hwe animu ni se galamse no on the state of emergency infanto so yenya tukura ye ja galamse no tu ayengu na yensu ahodo na ase no yensan emra bio na Ghana fo nyensu panom medase Yo, 42 minutes after 7, Tommy Chamika live on Facebook this morning says, good morning, Hitman. You and Sammy B. And I pay Michamo Papa. Now, for me, I think chiefs in this country have personal interest on what is going on. I'm for work Romanum, and so a personal interest. Ewa Galamsa, Ekosu, Ewu Black of Ramen Manuasi, the Korea woman say, say, Ghana man penny declare state of emergency on him be a through. Korea Timono president the Obeka no on him be antumi muso. Obiabwa. I'm telling you. And the him for now more yes no. So politicians no ano man penny declare state of emergency on him be antumi nya bi obetumi bia. O ye ho ankra antumi nya hwe. Mate. Coffee Brahma. Hitman mefoa insuraba so esuoko we no. Enye obi na CEO. We dey the voices by Oma Komanu Munsem me a living testimony. De bia me kokede a sans yo mi hu nkro mu dware wom and o ka say na amanfo ko simi ama wa no amanfo simi ama wa no and I don't know the reason why it here o man penin timi declare state of emergency. Hitman is serious o galamse start ne in ramu deforestation cause we bushes, you understand, and I'm one year den e dwane a time will come a compound be de Ghana for no ye nya na mo wi o Hitman ye nya na monwe cause galamse start ye twenwiegu na ye tu amana na ye twenwiegu na ye tu anona na mo gu kwaye mu nyina otwe owuo akrante o mu nyina adwane Hitman e come de Ghana a time will come sisi galamse ni ya say in remu honuma santie sinsuom ama nsuo no kra san affect epo a fish is gum mema zigibi video bi shama serious o Hitman epona e brown I say tea zigibi the better so epona I say tea and it's very bad video na da so video ni o picture ni here hwe epo galamse sisi ade asay river pra where shama o Dakrade sama se ohun se ensuo na sutuni bi we ne pono na ebom ankobla nam ne ade na ne pono na ebom and this is eye fia se de koma no ebe ba koma we no na afi de mu egum nyina edwane na afi de fishermen for ne complain so omko epo a omo bransa no menyanam aya farefo no ne ya beto ya ba beton na bode aman because okonya lobster ba ho a
Say was anka first and lobster edoso ntino ne bo off ni sisi an ho pay den. Into wa beton aboarding. Na this same galamsey kuma man for. Mazigi bi video. Pet na collapse ya mani pevu. One galamsey pamo mbo free bushes. Say yensuo. Sisi agana untimi ntu kwan ya Hitman. Untimi nu musuo bi akeke wo. Untimi ntu kwan ko kuro bi so nkoto nsuo no mo. Okay. So video nini. Video nini. Wavu omo the dead body near Babontin. And it's very bad. This same galamsey is killing people. Kum nipa, pamo moa, say yensuo, ye nya nsuo nom. Sisi a utu kwan ko baabi a usuro yem. Nti wo kwa wo du nsuo na nam. Wa wo du nsuo na nam. Ye kokofo odua. Na ekuta Lumba nsupa na edi kokofo odua. And it's very bad. Untimi nton nsuo e wo kokofo odua. Aje se wa wo du nsuo e de ekọ. Which this is the state of Ghana was here. This thing is killing people. Ekun krofo. Esan say nsuo. Esan ye duane atosode a yede tu ye duane so krampo ye nya bi because of this same galamsey. And ekuafo so bre. Cause nsase ne sei. Nsuo ne sei. Nduane so e de mframa ba so ye twagu. And Ghana ye Omampeni bi aba. This galamsey is the same thing. Where leak voter. Leak voter. And a panto si sunu. And I brown. Cause galamsey ne say nsuo ne ba. And the time will come, ebe take you over nsuo ni nyina na ye nya nsuo nom. Minister Yaria, Vice President Yaria, e de ni tu kwan. Wo Yaria, wo Ghana ni a wutie mi. NDC ni MPP ni a wutie mi. Wo Yaria, wo kwan. Wo kwan. Wo bewu. Wo kan obi ti baby o. Wo sunna no. And this thing is killing us. Ovie Fasi. 47 minutes after 7, 106.9 and open koma ye die no. Ye ka galamsey ho asem. Ye ka the current state of our rivers. Ewo Ghana hanomo. Enkane no. Mikro machem da river brim. Ene say fe. River nkobere ni fe. Ene galamsey nti. River pra. Ene nyina say. Obinya 20 years ana we nya kidney problem. O say Obinya 20 years ana we nya kidney problem. Ya ma call us na mbram kakra. Kofi no so wa hiti but kulida kakra. Ya ma tie fo mbram na fe yenji wona adventure so 059340 6565 059340 6565 0534 050 199 Lumba in super natural mineral water. Sa galamsey sensuo na nsuo wase enom no eye Lumba in super natural mineral water. Majo. Ya me dio. Me pa che for say. Sister Ajo agransa ba. Sister Ajo ma mi nti wa no pay. Hitman. See we are here ye wo e Ghana ha ya ye nko Ghana fo ye wa ai. Da bia joma me oba. O se on tu galamsey. Who is a first or can't obetu. Enti e ba say Ghana fo kasa against no so oba. O mo won tu. O sa fe se a wo tu ade no. O sha se no ye sa ade no. Mama mo ene mere enko no na fem pa yie because papa no obo yen agenkase. Sa na first so oba o ka say o yen enko fem. E wi eti wo so wo ko Burkina Faso. Say also enko kwan kete. Say Ghana no offer obeton ansa na wako. We are politics. We are talking about your galamsey ni yensuo ho me pacho. Na de ba. De ba so de o ye na yan tumi nka no. Oba ye de eburu sa. Right. But Sister Adwa me that say no pay. Good morning. DJ Hitman. Me pacho for say. Yeah, friend mama mi pesa sarebotu ma jola so mo atempa. Mama mi ti wa no pay. Mi on fa Sami B mi pa no pay. Ojo so. Ojo so pa mama. DJ B. Nyankopon hira mo pa manage ma pa mo. Na galamsey na nkasa mpese mi bi sta say. Omo nkasa no nsuo no mo de omo kraba no omo nwe enwa na. Omo kro mo nsuo mbennom. Na ye timi mu fo no de omo nwe enwa. Enya hwe.
ne mom no yesre mampanyi didie mu a se sa temu adi oni mu hwe ya na me gidi ye pa sa oni mu ho si ono de on fa emergency no brofo no fanti so team to collected Mate DBNC yo obi front to aso obi so to aso. Good morning. From on sir. Me ba je fra say. The same Gideon, but my Asante. Mami nti wa no pay. Yo, Hitman. She Ghana wa Sankabetinia. Bebe ka me person company for catch your plane say. Sagalam say no. I find say to beti me twa no. I just ye tun ya wasase no nyina wie. Na say asa I be ni ba bi abi. Na say etu atwa. Na so mo say ye betimi etu galam se ase na ase ne ye wo soja fo titiri wo police fo wan na so ne ye batiti buru fo ansa ne ya che mo se ne ye ko site e ko taki galam se die na se akoko se obi e wonye wi afa ne ye be che o ABC right but e mo ba ne e be to free we maba okay e mo aye okay so betimi etu galam se ase a eya soja fo kwa o matade no kura esuro wo matade no nipa bia na tade na hye no kura esuro wo o sisi wo ba sa ti kura ohun popo right ada ne yefo mu ko sai enko pamsa enipa we na Ghana etete wo sa eme enso prayer mo ken ye na nanu breso bi firi ko kwase hu enso ne nye da enso pra enye da efiri ko bi ponum eme bia we ye o plan nan ko nyanko po bo ye nsuo ni fam kura ayera mate bia ma hu da bia plan kura Gideon pharmacy nyanko po kan so Gideon good morning me pa chef say but you from a big come free na neku abe ma minti wa no pay chairman galamsi asemi a working waka kwesi yan enye dwuma da I don't make us answer because there the best youth na woman one case we tun wa hye wo se wo kwhye kwayem e wo boase e wo kumase e wo santase e wo anfne kwanta e wo subisu wa kwakoye garamsi Dabi mpemfuna nkasa no wo kwa youth so yesi e pedme nti se ya tinska da wo ye bibi ho ma kire yesu ye follow ne yakoye bi ne yesu ye yiska because me tum trafa ko na komendo okay so if you pay for no more because some people want to work blow once with this you to be able to akosha pom say okwakoye galamsi right me da say ofo from la ofo from so to good morning Hitman yeah for say but your coffee man kasa fashion madam coffee 30 seconds yanko adedi ka me ma happy birthday me da se pa tenya ko pomba mbo ene na dom nya kese wo so ma kwantintin amen Hitman oni bibi Yokomo the Jesus Christ of Nazareth wo eba Yokomo so be di president ka ye be train kwana ma no so edibone abrabo ne mfa no ho no ye be ma na tugala ni bi so ti aze Yokomo anu mo se na ishaba kojo ka se on person be ka se mpendifo no ayo mo anu mo ye Hitman me no galamsey site ye ni wana ye nim ho ye excavator ni bo in Enquires we excavator na fa so ko site o ana kromu anu mo saanyuma no eba kromu a immigration amamul obo port onu amu niwa na pharmacy very good onenga mi edum yakopon ka on so good morning morning jama bia woko me ami ado me ho ye pa ye fra sai na ya otamani na ma minti wa no pay jama galamsi eduma no galamsi e ko so Ghana ata bokon to kwano asi ntu dia ya bokon kwa ni certificate kwa no kama blazu ase galamsi ya nti se ndis no bipia nkwa don't forget it na me dey mbute asoja fo no gum she kan fo kwa na achiase kwa amoye den nti do mai ko nto mu so bokina fo no ho atomu bokina fo ho atomu Africa fo nya se na meriti ru democrat na moyo because mo fo mo si yesu on kwa ye nu asede ne so ye ne yese yesu amofo
Enti do ye wa sa na mofo yo omkrumo obi timi chichiri ngwa ko hwe gugotam obi timi no rato fom enti oboni na wusu hwe no sa na odidi wona to fom enso to hwe enwe gugotam after for ko mo ye dem kwa no mugo kwa no ndc na bibi mo sa ma we kwa se ya ene ko fom ko to pure water e fom kanu mi se ye fom ensuo egu kwa so bebre ko no de se kuta kalo ada ukukuo ene de ko to pure water odo do no sko omo was coming to my country na no mi enu obi tinka oka onyi ni o de ko village de ko he obo o na aka no obo onko village da etu ka baby say ja okasa chama the influencia obi nto azu yo but that's it. Good morning. Yes, man. Yes, sir. Me ba chon here. Yeah, mo was ni bia boko there. Na me ado me ho yo pa. Ma me chia Ojo so. Well, too bad. Ziggy, you for. Good morning. Hello? Hello, DJ Hitman. Yes, sir. Me ba chon here. Richard Tapemani. Richard mean to 30 seconds here. I say me tie wa sem na. Enso Obia ka se galante. Enya dia asibetu da. Esa say he say en fono kra giatum en fono kra no so Obia giatum se galante na na eko. Na o mampani akufo ado wo so no. Wo ye so be fight ya nkosi aga. Na mama so asaba. Enti say akwese Obia bedibio. To mu nyina no Obia ba do bedibi no ko saa di. Mo je juma di bat. Ala se ndi nyame mo ti a ebe. But I say good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patch for saying. Patch me the number me kasafi so am share kan gbechile. 30 seconds here encore. Oh, DJ Hitman. Ya man Ghana die. So de bia otis ansem ekoso ana wakoma. Esunkwa na ye besu wa man. Hey, nta aburo peni. Mpenifo ya ne mutima mu. Ni ye nya ne ma kwankwa mu nsusu mu ka ho bi. Mo ya de na ye ka nsusu na mu goso. Oh, Ghana. Hey, Ghana. Yesiro. Yenyanum, ya papanum, amutu galamse. Yesiramu. Mumpe kwan bina mumfanfa. Yo. Mate, me da say. Good morning. Fine morning. You two for young fans who you come on. Me patch and so you first saying. Yeah, for me say do ka tama. Say do ubre ni young Ghana on me ko we week power Ghana hanamu. Ena dey Ghana military any a police for Ghana police they all going said the taxi driver truck driver the person do no yakwa ache no Ghana military they all going so be soldier tare no wache no wa no ho na ke to ma wo munya mo bo o manager pade ho ban na ye tie na mo na sa institution mienu we mutumi mo ba nya pade ho ban na se modwuma mo ye no no a munya week eja munya week say ye to ma we mu Ghana forest, Ghana nso enyina sei. Emma politician achichire mo sagu mochi. Nete mo bo ma no ban na sa mo ba politician ho ban. Me si Ghana penifo 99% sika munya enyina yakoti kwa so. Ye fa oman no dwirumudie no mfa so nya sika. Na ye ni timamfo no so ye fa nya yen. O kan de kura no no bi kasama party. O kan de kura ma Ghana no bi to no asom na no. Sa wo do kasa dodo. Ye kasa dodo. Bedum breme na wo se kasa do bedum breme no menu mienu no yentumi nya nsuo no politician na wo kasa ma no obetumi akre nso 40 feet be so no mo no na yere ma omo no na wo so yo mate let us say good morning. Hello Debbie well yenye final caller na fi yemfa nc good morning. Hello, good morning. Me ba je for say me din de kwakuye bo am gaso fi kwashima. Kwakuye bo 30 seconds here nkwe. Okay, Hitman no ma odafa. Me da se pa. Okay. Ti se galamse na ka ya ekoya for say eni aba betina. Nti na be dia omonte galamse board. No mu se galane de mu tuewu. Na emum insuo na yesu enum bidin enum no. Mo am nkwodum na asase na bia takwa na mo bekwa mo ma community no ebia one concession say community ahemfo mo je mo hwe na nsu no amutu o mu firi ho ni enti asese galanse ni aba bet na mo nti community a me hwe so metu galan no nsu no mo say no mo nje nsu no mo say nsu no that be enye nsu no because ye ka ye den galanse de tu ano mutu nyafu ene sa bia de be say o mo nti galanse board Nye mu se board di ahimfuwe ne deda no
So I info ne da no me kwetna no. Yo, Mate. Good morning. Yo, morning. What's your first saying? Mensa canopy. Eke anapafufu. That's what papa say. Mami ti wana pay. And then the assassin I am put in bantimpo na me mana pafufu. We na ngasa na ne besa ne say to me no I make say party kitten no omuke ka omu bom wo hu. Na omu ye party ba ko na ye yi NDC MPP fi wo. Because onu say wa ba ni de obey we no. Onim say oyi we ma o china ne tam so na we ba so a onu so be ba be yi na ma emiri bi do be ye wo hu. Nti ye yi nkitin omo nko omo humbo na ye ntwe omo hwe enu achi nso omo ye campaign na ahemfo no omo do omo hihye ma na ye wai mo omo nti edu omo tam na omo ba be yi galamse na ade na ohini ni nimpa onya onye nso campaign time se ko ochi ye ni nti wo hu ahemfo na nso ka hu bi wo hu that ye na ye time ye ko efuo mu sa nsuo e wo pom no ma na that time na piota we Pharmacy. Araba fufu me dase. Good morning. Good morning. Hey, birthday boy. Yes, I have say. Me fa sure ohima na nanyi. Ohima ka se free himfa. Me fa sure ohima ka se free Accra Central. Ohima ma miti wa no pay. Me fa sure ohima na masem na ne se. Ghana. Me bra birthday boy. Tama yetu galamse ewo Ghana ha no tambe e kai say ye nyina na yesu sawo roaring style na obesta ke galamse tremu ya na breno na omutu no amna round bi a ye behu ye se ukọ nremu mpa se ukọ yen kronketu anu mu foma abro ni baka se hwe na ye na amna na da ho no wantom eye amna na omutu gold na roaring time omutrem afede omobeye ya Obia individual bia babetu bi bra sesenia enye galamse ye politics ye papa chairman untumi vibration of 32 galamse enye roaring time no 32 galamse omutu galamse nyina ye omobreso okay so omo de pa no mo de ye politics be se MPP Nana Akufo-Addo hwe amani a wabehu ewo galamse hu adapeltwa a wo mutwa no ene hwe se ni ankofo koye wo 37 military hospital enimu ho ankofo wu ye ohima pharmacy omo de omo ba me pa cha ode nyaboche mi beka so omo ba omo de omo gbeyi everywhere ni o enya me pa cha sa nipa na omo koye sa de no omo wo he bra na no me ko your friend is saying Eastern region oda wo nsu a na wo ra ho nsu ti se efoma nua akoko adan enti sa nipa ni nyina no omo wo he a omo yi wo mani e na omo de wo manu akosi teman wontumi nko aho eni MPP for omutu hwe NDC for omutu galamse ya omo nye Ghana for mpo a omo de wo ho abedomo NDC a omutu galamse se ya man me bra me pa sho me fi na de hwe Ghana for ma mo ma yemfa yen nan si na yen jai se we say no na galamse stop no ye best stop here anesa me no mi no ye see e tenkran ho ye fi yen kura se me na de me free me ko mu ko wa bedru ha man na mani na se ye te ha na ye de mfa yen ho a so na ba e begupum epo ebe ye kakra na ye ho de epo be ye enti yen fa yen nan si ho na mpanimfo a wo mo ye greediness a titru ni NDC from penny from Mokasa. No. Hima, I won't take this one. Yeah, attack a political party. Hima, I think I won't take this one. Sabi bi brame. Brako bra. Yes, sorry so no. Na ye best your listeners no. Na ya ka kire won say dwumede yedi ne ha no. Ye mfa manyo asem mfrem. Anya partisan politics. Asem no ye kan say de tie pepe. MPP ayebi. NDC ayebi. What's the way forward? Ede na ye be ya galamse. Anamo be ne betu a. Betu a. Asie betimi etu. Those days they na ohima kan. Galamse ne yetu na muna. Kokoro wa. Ko from deep pa. Light pool be dey say 6. What the chef for ma. Unhu no amuna ne ti. Ho no mutu no. Ene omo ade akonsu ansu aho. Eno ho asem na ye kan. Ghana ni no man to me say yenhye ni ya ye boa enkwese hwe
enti mu de mungu no wie na mo pa kwampa mbefo na mo ntena se nhihye ne yie obi o ma ne tumi krata so onye nkotufu magudie na emra ye de ama woni di so na nipa de nachi wani so ane age utumi afuru nsem na mo wagye adwuma ne ye wati ase fuma gudie ye ka se ye ntu a I mean obi adwuma be bon na mom yetu a yetu no kwampa so ne senti ne ye ka se mungu na matena sa nhihye foforo afi mutu no kwampa so emra ne ye di so antumi ne yetu afiri ho afi ne ye twa so na age utumi krata afuru nsem na ye kama enti ye besere ye kɔ yanim na ma na hu hia enti ye dwene Ghana ho a mpanifo no nwere ye ho bi na galamse ne ma ase ye den enti bra kɔbra me kɔ no na zigibi mu amie na me fa woda kɛse we Emma ma wo fa ase ba ko ne the prince ofin e wo boase na na wo dentisenia ene ye mo awoda pa ye mpa bonse Yankopɔn ompagya wo no mfamfiri adom nkɔ adom na ye wa wode no Yankopɔn omfi no sorosoro na omre wo moa empa ye bi a wabɔ na akomaso adi ebisade bia na Yankopɔn ontie na omane mbrɛ mu nti we happy birthday en confirm prince ofin efiri wankasa wadamfo anase wankra ne den ede Samuel Ofoli Boaten oye adwuma e wo ntumi movement TV and I say wontumi TV and radio e wo Kumasi oye adwuma wo wontumi TV and radio and we happy birthday and confirm prince Ofen Buadi prince Ofen Buadi we wo boase wadamfo anase wankra Samuel Ofoli Boaten wo se yemfa wo de kesi we yemfa emonde Yankopɔn tena nim hye no onye wo kesi pa no prince dia no and your prince birthday I see Kofi Hitman besre Obia media nekrapo de galamse ma stop no kateche free fade no ejinem sawa messi omo akramo so mu free obra sport na eba na do ho achim na Hitman ma me wish you happy birthday kesi pa nice one on ton kwani me and action bako so e be ka ho asem birthday na ho hyehye ne sen impese wa otu debi impese otu anu ti o mo ni so me nye Obia na me na me ye na yi okay nti mo ka say e ho hyehye ne sen okay so una ye pie so we ye pie hello anopa minimum said that it show no na that is so to me adie nyina ye esan Kristo a wo send the nya botre me ba daddy wona from there and I won so wa from daddy nya botre mommy nya botre mami mommy ni daddy aye o ma from there won so nhye e be koso ha na ne sen then I wo yaman ene cause enu mi hu flyers bi say sha kobre mai chale ye pese ye hu birthday no e bia bre sei ye betena se ye du awoda no say drum mi so a na last ge bia menya no ayi no US na mantene kan bi wa kosi sei wahu ho wanya de akra mantene kan bi kosi sei unu etie chire wa braprechi ya de wa yemi enti awoda no ye tena se da be na ye di and then see a sorry no pay ya me awiam ye besa ba fi ha no awiam betam ben enti show no wonya me show ben so na ye di birthday no oh so ye do what show ni nyina so from the mid morning to DLFM to abewa ye be hia ofia no ye hia ofia den no yaman Kofi nya botre se ye di obi awodo a ye hia na madam me ye papa asoma no wapa obetena ase oba ode niema na papa ye papa de share nsem de bawia ye betwa cake na bibia ye kama bre ben ye di no because sanya da ye di wodie na saa na wezu abe wa hard ye bedi ni saa saa na ho na ye bedi ye pese ye hu DJ Omarion no so baba nti no ye pese hu time ko se be ya ana me se sadia da no wodie ye no saa na so de saa na me so be die be ye me dopo saa nya saa me no emi no ye hu jollof ne wa ti ofia ye hu no so aye ti ofia nya meti ase da bi Yankopɔn de ote ase de da listeners no said ye tie no Yankopɔn ya adom ene aben wa ha driver no so ye hwe ani mu se na woda na be ye tikirin tu o se e be start tu ana na me se efri no mienu ko nyina no be de na se efri ende e be sha se efri aben dia la wa medin na na jwa na we dia no ana e ka adi papa e kura dia se ye pon show ya ende we do no sha se wa mesre na na jwa siki oba hwe ne wanidi mani nidi cause me nidi on fa ne jefunu nto ho me se me nidi because of bosha bra kobna prince
wahye yenti ena me so metue se nye koko pa anka me ni di kura me no ya ene de me no nyina enye koko anka me ni di na ke de yefuna to ba ye nji opambo so opambo ye tia no ene o kire me say onyaka na mehwe na video bi na say fancy no wahyehyɛ nanim pass obi a wɔkɔ akon je se mfuturo pa anya si kuma di opambo na nkwa so ba o ntumi ma de aye di ntumi na birthday ne baby jo ya chia no say wantumi ba say ya wi anto beba ena making jibi bia be kama why ya be cross akwan ya be Father Abraham on ne na ya be ko ene ye de yɛre ase mu Bibi abe fine. Bibi abe fine. Bible say for 120 paso. David. Oh, bibi abe kama. Abe fine. Bibi abe correct. Bibi abe correct. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see and come out production team no Ziggy B, Sammy B, Kofi Taylor, Wapambo, Baby Joe, and a free production team nina. E from Hitman, Obompire, and a fee Wabobi, Edia Medjumera, or Rachas Kojo for Suda de Lumba, and a fee Mama Lumba. Good morning.